Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-cingnya Ababe dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah konten taksi online, no gimmick, lebih asik. Ya Cang ya. Jadi pada tanggal 7 November ya, hari Kamis malam Jumat nih Cang nih, gua akan melakukan OnBeat. OnBeat pakai apa Bang? Ya tentunya OnBeat hanya aplikasi GO nih Cang nih. Semoga gacor. Bagaimana? Kayaknya udah basi gitu. Udah langsung aja kita onin ya. Pergerakan orderannya kayak bagaimana? Jadi kebanyakan basa-basi, lu juga pasti bosan kan? Itu aja Bang pembukaannya yang ganti-ganti. Oke, udah langsung aja kita onin. Tungguin ya Cang ya. Oke, sekarang udah jam setengah 7 malam seperti biasa. Tapi sebelum lu lanjut ke videonya, jangan lupa lu like, lu komen, dan jangan lupa lu subrek. Gue nggak minta apa-apa, lu cuma nonton, lu like sama lu subrek, udah itu aja ya Cang. Itu salah satu mendukung gua ya Cang ya. Oke, langsung aja, mantap. Oke Cang, langsung aja kita hidupin Cang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam Jumat kita kudu banyak sholawat agar kita mendapat syafaat. Tuh baru gua kata. Sortir, iya Cang, kita sortir. Oh tanggal 7 sesuai ya, plat gua ganjil. Ini plat gua sesuai ya Cang ya. Alhamdulillah, nih masuk nih Cang nih. Kita ke Sunter, argonya 66.000. Ini bersihnya cuman 54.000 bersihnya Cang. Kita ke Sunter. Oke, kita jemput aja Cang. Malam Bu. I'm sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with the dream. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with. I said I'm sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with the dream. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with the dream. Ya Cang, kita mampir dulu Cang. Penumpangnya mau kencing. Ya, kita anterin aja, kita turutin aja Cang. Masa diantar dibeser di mobil. Lihat dah. Kita kasih pengertiannya dia. Apakah dia kasih pengertian juga kepada driver? Kita lihat nanti di ending Cang. Pasti lu penasaran kan. Oke, tungguin. Sipping on that lean, careful with. I said I'm sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with the dream. Sipping on that lean, careful with my team. Sipping on that lean, careful with the dream. Alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai mengantarkan penumpang yang pertama nih Cang nih. Argonya dengan 66.000 tunai dan dikasihnya adalah 70.000 nih, dilebihin 4.000. Alhamdulillah. Upah apa? Upah tadi nungguin ibunya pipis. Oke Cang ya, kita selesaikan aja dulu Cang nih orderannya. Alhamdulillah.
Oke, udah selesai nih. Kita tungguin lagi aja Cang ya, orderan berikutnya Cang. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat lagi Yalah. Oke, tungguin lagi Cang. Baru dapat satu tarikan di JIS. Malah nimbrung nih Cang nih. Buat teman-teman kalau mau kayak begini nih, gue lagi narik, terus gue ngopi bentar, bisa DM. Nanti gue di mana deketan, kita ngopi. Ini kayak gini nih. Ini anak Depok nih Cang nih, ya kan? Ini anak Depok, dia tahu-tahu WA gua lagi deketan, mampir kita kopi. Kayak gini Cang. Mana? Oke Cang, selamat malam. Setelah menunggu sekian lama, tadi sambil ngopi-ngopi santai ya bareng anak Depok, dia nyamperin gua tadi. Nih masuk nih ya. Kita ke mana? Petojo. Ya, Gambir, kita ke area tengah Cang nih, harganya cuma 36.000, nggak apa-apa. Oke, kita jemput aja Cang. Belakang lo. Lolita ya? Apa Bang? Selfie ya? Ya, selfie. Mundur aja gitu Bang. Sip. Sama aja Bang. Iya. Namanya ada PM_selfie yang itu. Tawan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Oke Cang, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai mengantarkan penumpang yang kedua. Iya, jam segini baru menumpang yang kedua ya Cang ya. Kita selesaikan ini, harganya 36.000 nih, prioritas nih Cang nih. Oke, kita selesaikan aja dulu Cang ya. Oke, 36.000 prioritas, Masya Allah. Oke, selesai. Ya, sekarang kita lagi dari daerah Cideng, Petojo ya, Jakarta Pusat. Aduh, baru dapat 2 nih kita nih Cang nih. Masya Allah, kita cari orderan lagi nih. Sekarang sudah jam setengah 10 malam, tapi baru 2 orderan di malam Jumat keramat. Orderannya pun keramat, Masya Allah ya Cang ya. Gak apa-apa, kita tunggu lagi ya Cang ya. Padahal tanggal sesuai ya, tapi rungkat banget ya ini orderan. Aduh. Tungguin. Alhamdulillah nih dapat lagi nih Cang nih ya. Kita ke Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Harganya 38.000 GoPay. Oke, kita jemput Cang. Jangan jauh-jauh dah ya. Ntar kita matas lagi. Kita main tipis-tipis aja ya Cang ya. Oke, jemput sekarang. Malam Kak. Iya betul Kak. Let's go.
mobilnya kak? Iya, punya kakak saya balap, dia lagi ini mobil. Nah, Kapan punya begitu ya? apa? Kapan punya begitu? Kan dari ini dong. Oke kak, terima kasih Terima banyak. kasih, Ya. dadah, Mas. Ya. Oke Cang, alhamdulillahirrahmanirrahim. Orderan ketiga udah kita selesaikan nih Cang nih. Kita antarkan penumpangnya dengan selamat. Ini by the way gua di mana ini Cang? Loh, gua selesaikan dulu, tapi dulu cari yang enak. Cari yang enak. Coba. Sini kali ya. Oke, di sini. Iya, kita selesaikan dulu aja orderan yang ketiga. Kita tadi dari Jambir Tojo. Ya, Tojo. Kita ke Petugangan Utara, Sangrahan, Jakarta Selatan. Argonya 38.000. Ya, Cang ya. Iya, kita selesaikan aja dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cocok. Sekarang sudah jam setengah 11, jam 22.13. Udah tua nggak ngatur jam. Kita mencari orderan selanjutnya. Kita dapat kemana? Yang nggak tahu, tungguin aja, liatin aja. Jangan lupa lu like, lu komen, subscribe. Ya kan kagak mahal subscribe. Oke, jadi deh. Halo Cang, selamat malam. Udah gue mau pulang aja dah. Malam Jumat Keramat Cang, bujuk neng. Kita gas tipis-tipis aja. Kita lihat berapa pendapatan kita pada malam hari ini Cang. Oh iya, sebelum itu gue mau kasih info dulu Cang ya. Jadi sebelum itu gue mau kasih info dulu ya tentang berita gembira dari Gokar nih Cang nih. Waduh, alhamdulillah akhirnya ada berita gembira juga nih Cang nih ya. Apa sih berita gembiranya? Nih gue bakal kasih tahu ke lu Cang nih. Tunggu Cang ya. Nih Cang, lihat di sini Cang. Gue bacain ya. Raih tambahan spesial penjemputan jarak jauh 4.000 per trip. Untuk jarak penjemputan 3-4 kilo. Jadi kalau penjemputannya jaraknya 3-4 kilo, kita bakalan dapat bonus sebanyak 4.000 rupiah Cang. Dan apabila di atas 4 kilo, kita akan mendapatkan 6.000 rupiah per tripnya Cang. Mantep kan? Tapi ada tapinya nih Cang, ada tapinya. Ini berlaku hanya di area Jakarta Pusat dan di Jakarta Selatan aja. Dan ini berlaku hanya di hari Kamis dan Jumat dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Jadi berlakunya cuma segitu aja. Kabar gembira apa nih? Kocak. Menurut lu gimana Cang? Silahkan komen di bawah. Dan nih pendapatan gue nih, gue kasih tahu dah. Pendapatan gue adalah tuh 3 trip 128.000 rupiah, dipotongnya bensin gocap jadi 70.000. Yaudah segitu aja dah video pada kali ini. Jangan lupa lu like, lu komen, lu subrek. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten Dripper Online.